Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataran nas ala fitratih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal kiram ashabal fadilah, samahatal kurama al-a'izza, sataja alim, sataja ulama, sataja masyayikh. Ahussu bidikri selaran ajunan semulja Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman, pengasuh pondok pesantren Mathratul Huda Panempan Pamekasan. Kaatora da lora kelebun sesame acumeneng mangko pupuan nem bumi lancar sareng seteja prabut negara epon, seteja rabu, seteja oncengan rahimakumullah. Pamator kabitan ngereng arang sarong oncuki okara pamuja pamuji sokor sekerengke da ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semor peceke sema belas tor sema agung. Karena kelaban kasakana epon abdina sareng ajunan seteja bisa alengki alongku tempat ka dinto dalam ngolmai nyampetani oncengan dari sahibul hajah, sahibul dakwah, muasik Bapak Syaiful Imam, sekeluarga Al-Maksudil A'dham. Sepertama kangkui nak dimaki peperepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepeng dua kaangkui nyoon doa barokah dalam walimatul aqiqah baja epon dari tretan Syaiful Imam. Saya paringin asma Alfini Saghania Arsy malar muka etetiakina potoh sesoliha, amin ya rabbal alamin. Salawat terus salam malar muka tetap ya terakina dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka abdina serang jalan setaja bisa ngaulai syafatul udma bila ampun akati alam, amin ya rabbal alamin. Para rabu sesai memulja keangkui cecer tereng kesepon tarik kelampa malam remangken peti kabiti kelaban tawasul di suratil Fatihah. Selilah malka adintoh nyawana barokaipon da keseleran ajunan semulja Sayyidil A Kiai Haji Abdul Rasid Sufi tor elanjudaki kelaban pamausan salawatun Nabi. Selilah malka adintoh peti elandunaki sareng Jamiah Sholawah Al-Banjari Majelis Nur Abdillah Kampung Raas Tisa Kadwara Bara Larangan Pamekasan. Kalban tartib torontot abdina ngatore. Seteja rabu sami parjuga tor sami molja aropa aki tareka kelapas kepeng telok yang kika dinto dedebuan bias maipon sahibul hajah sahibul dakwah sedel malka dinto badi debuah kina keleban cerna ternak sareng selain ajunan semolja Sayyidil A Kiai Haji Ahmad Mulis dekal selain semolja abdina ngatore. Seteja rabu semi parjuga tor semi molja aropa aki tareka kelampas kepeng empat kika dinto mau idoh hasana sedel malka dinto badi debuah kina sareng selain ajunan semolja Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman, pengasuh pondok pesantren Mathratul Huda Panempan Pamekasan. Dek kasaran semolja abdina ngatore. Kangkuy nyamperna kita kala lampai malam ramangken bedi bungkasi kelaban pamausan doa nyawana barokaipon dek kasaran semolja akhinal kiram Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar, pengasuh pondok pesantren Kembang Kuning. Seteja rabu semi molja tersemi parjuga sekali itu kita antara kelampan malam ramangken dari abdina melepetor ke kepora kabukih melepat tusa beli pada pengator sekalian nyon sepora jatuh dikali dalam merasa wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.